Evo jedan lijepi pozdrav svima skupa. Ja sam Boris Cerovac, sindikalni predstavnik Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske. Ova pressica je sazvana zbog Pula usluge i upravljanje i štrajka koje je bilo najavljeno. Nažalost, sa razočaranjem evo obavještavam da najavljeni štrajk u Pula usluge i upravljanje koji je trebao započeti u 1 sat je nažalost osporen, odnosno onemogućen i on se neće održati. Prije nego idem na sam razlog zašto je došlo do toga, probat ću u kratkim crtama pojasniti što se događalo do sada. Znači, mi smo krenuli u pregovore kolektivnog ugovora kada smo od poslodavca zatražili 15% povećanja osnovice, naravno. Nažalost, poslodavac je prihvatio do 6,8% povećanja osnovice, što naše članove nije zadovoljilo. Međutim, ostala 2 sindikata rekli su da su oni zadovoljni, tako da smo sami nastavili put mirenja. U mirenju nije postignut dogovor i onda prije nego smo krenuli prema štrajku, odlučili smo tražiti sastanak u gradu gdje nas je gradonačelnik primio. Iznijeli smo mu nezadovoljstvo radnika, tražili od njega da on utječe i da se tu ipak napravi određeni pomak, međutim ni tamo nismo uspjeli postignuti nikakav pomak. Direktor Goran Pereša, znači direktor Pula usluge i upravljanje, umjesto da s nama pokuša neko zajedničko rješenje, naći neko zajedničko rješenje, odlučio se na drugi korak, odlučio se tražiti rupu u zakonu o reprezentativnosti i pronašao ju. Ali da bi proveo ono što je naumio, trebali su mu suradnici. Suradnike je našao druga 2 sindikata koja uz nas djeluju u Pula usluge i upravljanje. Dao im je da potpišu pismo namjere, kojega evo ima ovdje i vidjet ćete da su potpisi ova dva sindikata i Gorana Pereše, mogu vam poslije dati da ne sad vadim, u kojem je uvjetovao sindikate da moraju odmah pokrenuti utvrđivanje nove reprezentativnosti za pregovore kolektivnog ugovora, koja možda tad je bila sporna jer oni možda i nisu imali dovoljno članova, ali čini mi se da je naglo porasao broj članova, možemo nagađati razlog zašto.